Belwak amero foyo lwak ducu ma gitye ginonge i Acholi sub-region. Foyowu ba litwa an ki nying dwong an ni Ochwe Betty. Dong tye lok tye manok nok ma anongo ni myero waloko nyo aloki. Macalo an aa ki Gulu district i Palar sub-county. Malupe ki results ma lameo me parliament gukati kede. Inongo ni Gulu district gutimo marac cok loyo. Ci obedo oluto tic pa wan lwak me adwol moni me lubo kor lumeo me parliament ma megwa. Pi meno an akati ka lubo kor tic ma lumeo me parliament me Gulu district gutiyo. Ma ikine tye iye lameo ma cung i ot moko cik pi co gi pi mon. Ma ka in ineno i karatac nyo report card ma joni eni gudugu kede, cwiny wan jo me Gulu pe yom ma kara ni wan mege. Wan mon iwa pe yom. Pien ka ineno akwanyo district maromo adek bene no kulu. Ci abiloko i namba 1 2 3 ma ogiko ki piny ma ene kama wan Gulu bene wati iye. Ka ineno akelo Beatrice Akori me Agago onongo 01. Mecalo mego onongo 01. Mono pa romo lok iye mapol pien pa ange ka peko moti i adwol ma mege. Chot inongo lake Sharon Bolbal moi ma megwa me Gulu latin gang mucung pi wan mutimo campaign ni en ibicero ilok pi wan, ibicero ibicung pi wan. Oloko otimo campaign ma dano weng oyeng. Ci odugu ki 00. Pa angeo mego ka results eni mege ada. Pien waling watin niendo aboro me dwe abicel mwaka 2024. Abedo ka ling wek awiny ka in oluto iloko icwalo dwani ni results eni ba gopa. Ci ling amanyoti lok eni tili lok ada. Manyoti wan mon mege me Gulu lacung dwa wape. Now kira yo ngo ma ki marking gi gin eni ka gi performance eni the marking criteria ma ki kati ke kom lumeo me parliament. No ka twere mier bene waniang. Tie ye o bene kun manyori pe o wakitiel kaya ti ye lok. Pe lok wakitiel me ini no 00 ni uchaka ki kwene. Wan wati ya mier lagam. Piene ya daba Gulu district ki peko maduong. Pek kitie mo boy kom wan lo Gulu ako. Ke neno numbers pa balalo mati kad miyo peko ir wan lo Gulu diet ma da. Yen gitome maka ma gito yen Gulu do dakaro. Gulu district. Dakaro. Peko ti mapol. Lutien waki balalo goyo giti gichogi rek mogu madon. Mado ukar level me ken gang. Manote loke ni mieta ni lameo me parliament ma megwa ulok bene iye. Ijim marayo matika time. So an lutua aneno alubo kore ano ni district adek wakero ye la Mua district. Kama in nena ye la dit onek ilaro baluke. Bene tie mu no 00 en gen ni gela mianwa enini. Pala bek uno 00 machala la dit enini. Ci pala dit enini chuchak an pada ka no leta tual pien la dit ti minister tij bene duong. Dak fu lwa ka chele ki nge la dit be dong mwaka ne okara ka dak be ti minister fu dak tingu ki kar dak kom be MP. Ka no jarong no ka kare pien no mi dong ki pok ticho. Kera en dong dit en do tel money me bedo minister no bedo office eni dong ki mi money enini. Kila tien ma yor tim. Ci be to en wa itwero. En de natin do twere. Ci wan lo Gulu wati gi